Если ты здесь, значит так надо. Если я здесь, значит так суждено. Я хочу и буду верить в то, что кто-то где-то придумал и решил, что мы встретимся. Ты дополняешь меня, помогаешь быть лучше, поддерживаешь и веришь в меня так, что я готов свернуть горы. Твоя любовь открыла новое во мне. И я не хочу этого терять. Ты — мое солнце и моя луна. Ты целая вселенная, о которой я мог только мечтать. В ответ я хочу всю жизнь дарить тебе свою любовь, заботу и все, что смогу. Я хочу исполнять твои мечты, придумывать новые и исполнять их тоже. Ты — самая чудесная встреча в моей жизни. Look, you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be young and in love, to be young and in love. Look, you kids, you know you're the coolest. The world is yours and you can't refuse it. Seen so much you could get the blues, but that don't mean that you should abuse it. Though it's enough just to make you go crazy, crazy, crazy. I know it's enough just to make you go crazy, crazy, crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, it don't matter, because it's enough to be young and in love, to be young and in love. Don't worry, baby. Don't worry, baby. And it's enough just to make me go crazy, crazy, crazy. It's enough just to make me go crazy, crazy, crazy. I get ready, I get all dressed up to go nowhere in particular. Doesn't matter if I'm not enough for the future or the things to come, 'cause I'm young and in
самый красавчик, мощный. Мундаш сарат не буду анимала помочь. Мундаш сарат не анимала кайдашlar. Rahmat, biz
to'yimizni boshlaymiz valla. Ханымдар мен мырзалар, дамы и господа, ladies and gentlemen, akla ve hedle, inanla ve sınırla, kızlar ve yiğitler, karşınırla. Спасибо. Какой ответ, такой трек нагнали, вalla. Эй, эй. Bunu bilmala, yaşlar bekti olsun da bir çava çek koysam oğlum, yaşlar bekti olsun. Toyimizin başlaştığı bir büyük hoşalım arasında Krasavchik Tünmen Şütürük'e batagan Montaş Tarık'e batagan imala toylar mübarek olsun. Hak berkatlik Baysi Şütürük'e batagan Rumilen Tarık'e batagan imala toylar mübarek olsun. Hürmetli esmalar, davayki bunu toyimizi başlaştı burun, işki yaşına karşı ilişti burun, bunu toyimizi atmosferası kötürüp alan için imala. Правый берег, для вас будет музыка, просто сидя, танцуйте, пожалуйста. Отырып сегодня пекалара, покажите вашу настроение. Нур, бүгін күнда мұндашын сегодня покалечу. Правый берег, начинаем. Раз, два, три, тойда мүбарек болсын, поехали! Опа! Поднимаем ручки выше. Эй! Опа, молодцы, молодцы! Oho, rahmet. Bugün koşalım arasında Rumilen Terepimala payaklı. Kromçi, kromçi. Rahmet Mimala, rahmet. Hazır ben kayıtlap çıkımda açlar çavaklama karşılayalım Mimala. Biz toyumuzu başlayınız. Assalamualaikum, toylar mübarek. Hoşça hoşça. Vasil Tünmen kaydasına. Assalamualaikum dostlar. Kendin gün aldımlarga. Mikrofonu aldım ben kolga. Hizmet kılay toyumladım. Oynap çıktım oturga kara. Mihmanlarının gönlün alay. Ey mihmanlar ben usul oynay. Mama, haram en iyi seçeceğim minni. Damada, elimle oynaydı şu benzi bir lambada. Kömürler bana dostum çok karanlara. Damada, en iyi seçeceğim minni. Damada, elimle oynaydı şu benzi bir lambada. Kömürler bana dostum çok karanlara. Damada. Bundaş tarafı bile hayatta, bundaş tarafı bile. Vışı vışı vışı. Rumiler tarafı bile babu. Bektirler biz bugün geldik. Şirak yakın çayladık. Çünkü bugün çok boşaldık. Rahmetlerimiz hemen anladık. Oşadı kurayı bu toyla. Seni süydüm kalbim benim. Akıllıca oynaydı toyla. Rahmet dedim ben uya seçideydim minni. Damada elimle oynaydı şu benzi bir lambada. Kömürle bana dostum çok karanlara. Damada ben uya seçideydim minni. Damada elimle oynaydı şu benzi bir lambada. Kömürle bana dostum çok
Aşı tağımız şapakat bey, orundalsın enimiz mahabat bey. Assalamu aleykum deyin halkım, ve aleyküm assalam deşe şapalak bey. Hoş geldinizler hürmetli konaklar. Assalam da bir kadem taşlayımız. Çınar restoranda 2 yıldız yaşın toyunu biz başlayımız. Montaj bilen Rumelemge mengü bahtiyar bolsun, parçalan üyde yakşınaya toy bolsun. 2 yaşının toyunu inşallah Allah birsa bir erkek tügümen judu bilen başı judumda muşundak toyla köp bolsun. Assalamu alaikum Uyghur halkım. Salam kalbi sefine, kürlü derya uydurma. И, конечно, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости и дамы и господа. Мы собрались на этом шикарном, богатом дастархане отметить праздничный дух, любить сердец. Спасибо, что вы нас сами. Спасибо, что украсили этот зал вашим присутствием. Еще громкими аплодисментами. Мы начинаем сегодняшний праздник. Добро пожаловать, друзья! Рахмат, hürmetli gezmalar, давайте birinchi to'yimizni boshlashdan burun bosh qahramonlarni qarshilab olaylik mehmonlar. Главный герой этого вечера — это родители нашего жениха и невесты. Hepimiz o'rnimizda turib qolayliklar mehmonlar. Давайте siz stoya hepimiz o'rnimizda turib, beshimizni ishga burib, chavaqni qat qurib, bosh qahramonlarimiz 2 yıldız 2 yoshniki Mundash bilan Rumilamni baqqan qaqqan, yig'ilsimi balam, kulsimi balam deb mushu kunni armon qilgan Husaynjon akazam Gulnazadimizga, Sirdosh akazam Veneradimizga qattiq bir chavaq chep qo'yaylik mehmonlar. Toy mübarek, toyla mübarek. Aziz dostlar toyunlarda mübarek. Gромче, gромче, aynan shu. Soğuklar toyunlarda mübarek olsun. Toy mübarek, toyla mübarek. Aziz dostlar toyunlarda mübarek olsun. Kız oğullar toyunlarda mübarek. Теперь, дорогие друзья, давайте попробуем без музыки. Без музыки чавашчамызды аталайчу. Поехали! Assalamu alaikum Törlü Dağ Husaynjon aka, Gulnazada, farzandining to'yi muborak bo'lsin. Assalamu alaikum Sirdosh aka Venerada, o'g'loning to'yi muborak bo'lsin. Balla baxtli bo'lsin. Alloh sizlarni yo'linglarni bersin, sizlarning muhabbatinglar bo'lsin. Bugungi o'linayotgan farzandinglar to'ylari muborak bo'lib, har doim baxtlik, bir nikahlik bo'lishga bir Allohdan tilab, dininglarni saqlayın. Alloh sizlarga ishqi dunyoni baxtini bersin. Bugungi farzandinglar to'yi muborak bo'lsin deb bir tabriklab qo'yamiz qardoshlar. Hadi hürmetli gezmalar, bugün qo'shaloq arasında Qozog'iston diyoriga yana bir chiroyli oila, go'zal faslning go'zalligi, mana Etiyozning go'zal fasllarida, chiroyli oyining kunlarida bir-biriga yarashgan 2 yıldız 2 yosh to'yimizni to'ri chaqirish oldida biz sahnimizni to'riga Arzu ansamblini taklif qilib, ashlarning Avrishim Sulur bilan bizniki Oltin Qarnay ovoz yigitlarimizning chiroyli ovozlari bilan qo'shaloq to'y sahnasiga 2 yıldız 2 yoshni qarshi olaylik. To'ylar muborak bo'lsin mehmonlar. Rahmat. Tansuani ansambl Arzu. Assalom el jamoat, to'y maraka boshlandi. Qadimimda bu to'yga hurmat bilan tashlandi. Guldirgan chavoqni o'lmanga ushmisun. Muborak deb bu to'yni yaxshi tilab etilsin. Ay alkış cevaplarımız olsun inşallah. Omad baxit yar bo'lib, yo'llar gulga to'lsin. Ömürlük tutgan kolunga ta abad acımsın.
Karnay Jigit'ten bir çava çekmemiz gibi Allah Arzu ansambeli bir çava çekmemiz arkadaşlar. Hemmemiz oturmamız, bugün hoşallık arasında hemmemiz 2 yıldız 2 yaş karaylı. Bugünkü bana kadar taşılgan 2 yıldız 2 yaş. Mondaş bilen, Rum ile mengülük bektik bozun yediğim Allah kat bir çava çekmeyelim. Evet, toyuna mübarek olsun. Türdeki en berketlik, en kıymetli bayramlar ata-ana. Şu ata-analarını dugasıyla bugün hoşumda destan eğitiratına, apada da sizler köp rahmet. Biz ümit olanı aklayımız. Geçen gün biz Allah verirse hizmet olalım olmazda. Rahmetten ilgilip durup ata-anamızga rahmetten bir söyleyip koysanlar oldu. Toyuna mübarek olsun. Rahmet. Aslanı göğsü bornavları ismi etmeyin. Onda şunu bilen izanan ki beklentlik ata-analarına razılığından izanan ki toy destin olda salam el-Hemet toyuna mübarek olsun. Rahmet. Soda şaka videoda altında kurulmanı hoş gelseler türdeki destanlar merhabadır teklif kılışma ruhsat size birinci kurulmanı hoş gelseler şerden aklar günlerinizi destan teklif sağlık olur. Toyunla mübarek olsun. Rahmet. Aziz dostlar toyunlar mübarek olsun. Her sabırlar toyunlar mübarek olsun. Rahmet. Oşu dastxana bismillahda bir iş koyduğun bir çoğun akıllarımız var mı? Sırda şaka özümüzdeki kivatkan tüm mevcutlarki atla. Bir dugan koysanlar bulamdı çoğunları sizlerken amin de koyunlar toyumuzu bismillahda başlattığımız zaman kolunlar iyi amin de koyunları toy sizlerki. İlahi amin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Bugün geçti yaşını tutkan kolları mengilik olsun. Allah yemişlerinin manga yolu berketlik olsun. Salih perzentleri köp olsun. Elhamdülillah Rabbil alemin. Rabbena atina fi dina haseneten ve fil ahireten azabından dep duga bir var kim var? İlahi amin de duga kıymetli oldu. İlahi amin Allah ekber. Deshallarımız bu sonlarda geçirdi. Kıydan olsa hem olan aşırı demlik olsun. İşkiye betimler şükür olsun. İşki yılda işki yaş koyunumuz biz sonlarda başladık. Aldığındaki nazimetler türlük salatlar ağaç odurlar. Semjilayıp priyatna apetita aslarımız demdi olsun. Toy sevgisiyle Uygur Esrad Yıldızı Ramil Nasırov Mimala. Rahmet. Resmin yar bir kuş men bir ara yalnız men o eğer tenha olsam hicran cübbi ve sal ama küntün vısal gul kuya durmen sen gül bulsan Küfrem terk eder, dergin bergin haber Şernem gül hüsnüdür, ketmem
sen vergin haber. Geldi görüner bahar, güzel aziz nigar. Vısanızda buldum ben intizar. Kimli bu yakşime, kalbim esli gülzar. Aşkım bilmeden sen hükümdar. Kökler öter gider, bergin haber. Şenler günümüz müdür, kepmezsen her. Ateşli yandım, kimdir surda istini. Aramayacağım sen vergin haber. Kökler öter gider, bergin haber. Şenler gülüz müdür, ketmezsen her. Ateşli yandı, kimdir surda isini. Aramayacağım sen vergin haber. Aramayacağım sen vergin haber. Şabak yapıyoruz. Toylar mübarek olsun arkadaşlar. Rahmet. Rahmet. Toyumuzu da almıştığımız imanlar bugün Rumilem kızımızdan hürmetine kep otagan yakın dostları Dostluk ansambli taklif kılışga ruhsat kılma. Tatsıvani ansambl Dostluk. Merhamet. Toylar mübarek olsun. Sen
Dostluk Sul Ansambli. Güzel dur güzel, uyg'ur qizlari. Rahmat eyvallah. Hadi toyumuza töreге, o'sha toyimizga rasmiy turda ish berdigan, mushunda kam dasgan yeb, farzandining xo'shallikdan bilish bo'lgan bizdagi mang'ishliq qudilar, 2 yulduz yoshdagi baqqan, qapqan ata-ona. Atam şaşık tağdır, anam şaşık bağdır, ata-anamның barida hayotim mening go'zal bağdır. Mushu dasg'ani yeb bugun farzand uchun xo'shal bo'lgan ata-onalarimizni sizlarning yaxshi bir chog'lab saknimiz turga, Husayinjon akizdan Gulnaz adimizni, Sirdosh akimizdan Villar adimizga yaxshi bir hurmat bilan qarshi qolgan bo'lsak, askarlar to'ylar muborak bo'lsin. Bunu mimarlar hiç kimseler tanımaydı o değil mi? Anakları çok, şıkınlar kolundan tutunlar. Zanlı kışır bir 2 yaşka, 2 perzentler, vazgeçli patsılığı tutup kaçırırlar. Makul mu? Kaçılık mimarlarını tanıyırken paylaşıp bir günde. Toyla mübarek olsun, Bildira'da, Gülnaz'da. Ecayip, malatsi, toyunlar mübarek olsun. Hürmetli mimarlar, hazır Sırdaş aka ve Hüseyinjon aka mağduğu, davayt ulanın hoşalık eyteyli. Hemimiz ordumuz turup çağıç eyteyli şu Şık akam, hemimiz ordumuz turup hoşalık olsun. Altımızda 2 perzentinin atısı, üyümüzde türüge Sırdaş aka, Hüseyinjon aka. Boyunla mübarek olsun, kudurunla uzunlu olsun, oturup yerimiz, hürmetlik malacoş, yaşlarımız, kerindaşlar, kadirdanlar, hemimiz bir men teşin olar için 2 yıldız atansın, tiligini anlap koysun, biz hürmetle, atanla hürmetle koyarız. Bugün günde toyla mübarek olsun, kızın yolu inçikesi Daşaka Venir'de, bugün bu şuşurduğumuz keyif adıgan kuduladın başları mimarlar, toyunla mübarek olsun, toy toy bulasın, dikkat, hep çık mimarlar. Merhamet Hüseyinjon aka. Assalamualaikum, hurmatli mehmonlar. Bugungi bizning xo'shallikni berib kelgan do'st birodarlar, Turkmen Esitki Sirdosh akamning ag'aylari
Kerendaşlarım, bizim kızımız Rümiler'den oğlumuzdaşının toyunda жүріп отырмын. Емдеймін, 2 yaş бақыт болсын, ата-анасының тоғыр өтмесін, біздің қызымызға қыз өкелсін, сәні оғылына маға оғыл өкелсін бізге. Бақыт болсын, 2 yaş. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Deymi, bizni deb kaynim ağam, 2 yaşında keldim. Qatım rahmat deymi, kelindaşlarım 30 oğul, 9 kız, sevgim, onlara rahmat. Deymi. Bizim kızımıza götürsün. Bundan bizde oğlumuza görmez. Yani bu yaşam dert görsün. Assalamu alaikum. Aqtistan o'qigan mehmonlar, 30 o'g'il, 9 qiz, aholilarimiz yaxshimi? Amaysan, qadrlamu, bizim yurtlarga. Mana bugun bizning 2 yosh qizimiz bilan bolamizning yaxshiligida hammamiz bir joyga yig'ilib o'tiramiz. Shu yoshlarning ichida yaxshi o'tsin. 2 qizim bilan bolamga baxt tilayman. Tan salomat tilayman, zo'r baxt tilayman. Haqiqatan asmi o'chiq. Asqal o'qatga alg'amasin. Demak, baxt olsun. O'ylanlar, kulinglar. Haqiqatan mushaq hammaning uyida to'ylar bo'lsin. Shu uchun invitim aldık. Жығып жүрген дүниясыны тойғы деп, төквейттері мекман келді үйгі деп, десең егер түшенместің бұқыда, біліп қойғын сырдаш ақам мұшында, ауыл менен қалла, көше менен дала, сені іздедім мен сені ғана. Жоқ қой, чабығынла жоқ қой, бүгін мейрам, бүгін той, әміміз қошал болайлы, әмді дос сөздейдіған, билер әдімізге сөз берейін, тойлап бәрі болсын. Assalamu alaikum. Hoş geldin. Ben bu iştva bekleyle bekleyen iştmiyor işçi. Bekliyorsun. İşit yer, yakşı köylülük bulma. İşte dileyle yakşı işit yer. Aydılar dileyle, halat söyle. Merhaba mehman kek suyu ottan Bugün karına sap yaşlağı. Давайте bunu hemimiz kolumuz tutaydı hazır, kolumuz tutaydı, hemimizden kolumuz tutaydı, kutula kolumuz tutaydı. Давайте, дорогие друзья, сегодня давайте договоримся так, меньше тостов, побольше конкурс, дискотека, вы согласны? Hazırlığımız bir bala, aşını raz bolsanlar, az boz kılaydı. Ballar oynusun, yaşlı oynusun, atalar, sizlerine razılığını eyvallah. Hazır pişimiz yer kartımız, biz pişimizi kötegene toz az bolsun yermeyim bala, hemmiler 5 sal çabaklarını поддержите, хорошо? Biz pişimizi kötegene için hiç kim çabak çamanlamayım bala. Хорошо, toyumuzda, ekin hadi kolumuzda pişimler yer kartımı buldum. Души нашей страны намеревается покорить этот священный той. Мы, шоумены с уйгурскими лицами и с математическим уклоном, хотим изменить историю. Мы не будем включать Белгороджу или Машраб. Вы не будете слушать простым часами. Это той 21 века. Mübarek olsun, ballar baqit olsun. Husaynjon aka, Sirdash aka bir-birlarini quchoqlab qo'yinglar, bugun quduq bo'lib o'tirsizlar, qarindosh bo'lsizlar, to'yinglar.
Gita zitala, ondan sondan suyumuz. Aymanasın. Toyuna mübarek olsun. Vallahi mana bugün üzümler kandak Allah'ın nuru çeşitli tutsa, vallahi aldığımlar nuru bilen çeşitli olsun. Her daim şu an şartlığı da, beriketi de, yaş günlerini sıksın. Bugün toy olasın. Toyumuzdan atanı bulup bir çarap şıklar beşken ola. Toyunla mübarek olsun. Merhamet otur da bizdeki kutlarımız. Merhamet. Bekle. Hayır, kurgulanmışlarımız toyuna mübarek. Hayır, yaşa. Zıkıhanlı koyunu da bakırım. Yerinde çeşme bulup bakırım. Yerinde çeşme bulup bakırsam ben ürgüler. Mübarek olsun. Hürmetli katanlar, bugün hizmetimiz toyumuzun asası mimarları, toyumuzun tördün ornayla hizmetlerimiz biz bolaylı. Toyunlar mübarek olsun esken başlar. Bugün hoşalık arasında mundaş ornadıktığına indigen çavakla mundaş kalı. Rubile kurdumuzun turuna Группа поддержки красавицы нашей невесты. Bugün toyunu çalmış buraylı Mundaş, salgı kara radnoy, kerindişim. Bugün senin toyun, sen hoşal buluş gerek bugün. Sen külsen mimalla külüdü, sen oynasan mimalla oynaydı. Zalının üzerine bir taraf talaval, pravi ile levi. Bırak aldılar kerindişim. Sen degen üyünün türüge, sen üyünün prezidenti boğanken üzerine yaşlı bir kamantala, bakkansa geçir seni kuvvetleydi bana. Aldırmay kara, 10 ile son. Давайте, дорогие друзья, hürmetlik başvurudaki bu kadar от soğul kıyırındaşlar, от soğul mimarlar. Barçımız Mundaş'ın командасы. Burada аплодисменты! Правый берег. Давайте все дружно, красавица, невеста, еще порчевачек забыла, невеста! Mundaş, bugün günde sen üzerindeki yarım kargına, yarım kara. Yanında söylediğinge çıraylık mı? Çıraylık bu. Sen yaxşı görsen bu. Hep yaxşı görüp bana yemeğe yaxşı görüp bugün bana jüriyonu yarım aldım. Davay bunu senin komandan sana поддержка verdi. Aşı yarını kançılık desini yaxşı görse sana müzik verdi. Aşı ayağını karab itvetkine bugün günde. Toyumuzu kızdıraydı. Komanda Mundaş просто поддержите нашего красавчика. Хорошо? Так, Mundaş ayağını kara. Bugün günde üzerinin ayağını как его сильно любишь. Докажи, пожалуйста. Поехали, DJ. Музыка. Я люблю тебя.
Ko'rdingizmi, Rumina qanchalik mana muhabbatini chin niyatida qarindoshlardan dakazat qildi. Endi sizni bugungi kunda o'zingizga turgini, yanıngiz yurgingiz o'tin talgan mungdash qarab, munnaqshid berin komanda Румилян вас поддержит сейчас. Румилян команда, давайте все вместе дружно. Раз, два, три. Румилян, поехали, споем. Поддержка! Молодцы! Опа! Молодец! Спасибо. Молодец. Bunu oğul oturuşun bugün en yakın ağınan bu değil mi? Seni için sıramın belişi dağın. Her daim yeni yer yürek bolduğun ağınan orun tuyuna bugün ağınan için takansama. Kolumda kötü kokuna ben takansa bugün. Hadi ağınan karab bunu adaş senin bugün toyun boyutluğun ben hoş toyun uzunluğu küttüm kadar karab ağınan nakşi dökkine bugün karşı. Teyama obrazla kırıp merhamet ağınan karab. Ketto. William! Молодец! Ага. Давай, молодец! Молодец, чавачик, молодец! Красавчик! Ande подружкасы o'rnimizdan tibetdan siz do'stimizni qarab munnaqshni aytib bo'ldi. Alhamdulillah, baxtlik sigalarni bo'lsa bir chavacha qo'yamiz qarindoshlar. Дорогие друзья, bugun молодежь bo'lgandan keyin разделена две команды, команда Румилян и команда bugungi kunda Mungdash. Давайте это первый тур команда Румилян. Первый тур это шапалак, тек qana шапалак uramiz, ритм tutib muzikaмен. Muzika bo'ldi, muzika ритм turib chalashasizlar. Qaysi komanda yo'qdi? Главный призлар bor. Команда Mungdash тоже первый тур шапалак, второй тур танец с салфетками. Третий тур тобой песня. Какая команда? Бүгін яш нақшығыны соғылырымыз ба беймала. Так, команда қыздың жолы жіңішке, қыз жақтан бастаймыз. Бүгін Румилянның командасы музыканы тыңдаймыз, нақшыны тыңшап алайық, қанақ чавақ çalış керек. Послушайте музыку, во-первых. Поехали. Музыка, команда невеста. Послушайте. Послушайте. Готовы? Только ритм. Команда Румилян начинает. Раз, два, три, поехали! Молодцы, нормально. Сенин чалачыласың. Сіздер деген мұндашты командасы ғой? Давайте. Мұндашты командасы таяма, репетиция керек емес қой. Сразу. Раз, два, три, поехали! Молодцы! Молодец! Счет 1-0, команда Мундаш! Второй тур, танец с салфетками. Готовы, команда Румилян? Вы должны танцевать салфетки. Салфетками бегимыз бәріміз. Вы стойте, пожалуйста. Сперва начинает команда невеста, потом вы будете танцевать. Так, поехали. Команда невеста. Раз, два, три. Поехали, невеста. Команда невеста. Молодцы. Давайте, максимально, давайте. Стоп, рахмет. Точно тойға талғыламасыздар. Асына қарсам, құлды бір кредит өреді ондағыда. Давайте, әнді бүгін күнде Мундашның командасы таяғыда бойлаймыз. Сразу же готовы да. Раз, два, три, команда Мундаш! Раз, два, три, четыре. To'ylar muborak bo'lsin. Молодцы. Mungdash, sen xatolashmabsan. Mungdash xatolashmabsan. Tak,
Дубль 2, допой песня. Застольная игра. Подарки береміз. Диар саман ерден беретеміз. Bir подаркыдын. Хошалық барасында команда невеста начинает. Допой песня. Поехали. Музыка. Mübarek kıyma mübarek. Kocaman kıyma mübarek. Болды. Молодцы. Супер. Так, команда Мондаш идитары. Музыка. Поехали. Молодцы. Молодец, Адам. Молодец. Вот тут биттіңіз ғой. Вообще супер. Алла Пугачева чертіп oldu. Молодец. Так, команда Румилям что-то слабо. Энергия етмады бұлаға. Позитивный етмады, позитивный. Венерада сіз қошып берма. Сіз қошып берма, мұшлабы білі етіп мақыл ма? Поддержка берма. Раз, два, три. Команда Румилям, поехали. Все будет хорошо, я это знаю. Болды, слава Богу. Молодец, Адам. Молодец. Иттіңіз, самый главный, молодец. Так, команда Мундаш, таяна. Ой, сомнений yok sende. Так, поехали, музыка. Болды, из этого, вот сразу крикеттің образға крикетті, молодец. Так, Янышқа подарок беру, шыққа подарка пакеттені, Ифрат ерден береді, Ифрат шыққа пакеттіні, әмән әке, так, молодец. Ага, так, финал. Так, таяма, Румилям Николай, давайте кішкене активно қатышали. Музыка, поехали. Подожди. Как тебя зовут? Эльвира. Готова? Да. Давай споем. Раз, два, три, музыка. Спасибо, пожалуйста. Мама, я муж қызға бір чала чүйіп, молодец. Так, Аяна, поехали, музыка. Оны қызықшыға, өйелеге. Ну что, и тут очко. Так, Аяна, итіңіз. Готова? Да. Поехали, музыка. Баклажан. Молодец. Супер. Давайте, а теперь честный болсын, мұны финалды яққан адам үйінің директоры болды. Әгер Мұңдашты командасы алса, үйінің директоры Мұңдаш. Әгер Румилямники алса, директор Румилям болды. Подождите, так, пакеттік подаркаларын беріңдер, пакеттік, так. Азыр Мұңдаштың командасы башлады, бұлар кішкене репетиция болсын. Хит нақша, 2022. Готовы? Поехали! Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Bunu adınızı müzik koyup oynayıp çıksın. Поехали! Музыка! Эй, красавчик! Эй, молодец! Так, итем. Kadınası fırça yapamıymalar. Kadınası. Kakasar, Агинан үшін ярдам нәше тұрды. Румилямна команда стип алады, что позитивно бірді. Так, поехали, музыка. Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Музыка беріңдер. Музыка.
Baqırab turib aytdim. Xuddi yüzünüz yalnız uyda ma'qulmi? Hech kim yo'q, ma'qulmi? Final bu yerda. Siz yangish kerak bugun. Так, команда Румелям начинает. Поехали. Открываю двери без ключа. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Налетели как саранча. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Стал пугать даже богача. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Раскидался как Джеки Чан. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Аплодисменты, друзья! Вот попали, родной. Родной, давай, Агидан Пичунгов. Поехали, музыка. Открываю двери без ключа. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Налетели как саранча. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Стал пугать даже богача. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. Раскидался как Джеки Чан. Чу-ча-ча, чу-ча-ча. И молодец! Один, раз, два, три. Первое место команда Румеля. Первое место команда Мунда. Bugungi kunda Mungdashning obro'yini ko'targan, turigini ko'targan bizniki krassachik ag'inimizni bir chavachi qo'yadi mehmonlar. Bugun krassachik. Mana qo'ldan muborak bo'lsin. Rahmat. Aha. Bo'ladi. Oho. Bugun to'yni yaxshi qizdirib, o'ynab yaxshi qizdirganga birinchi o'rinda 30 o'ynaydigan 10 ming tenge. O'g'ilga bir chavab. O'g'il nomidan bugun xo'shallik marosimida mushu insofni Shanjan aqamga bersin. Mushu insofni Shanjan aqamga bersin. Shanjan aqamga bersin mushu insofni. Tayyor